با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون پاراپلانریسم و واسطه‌های پروازی سبک تاجیکستان اولین مرتبه در تاریخ مسابقه بین‌المللی برای دریافت جام پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه اوید با پاراپلانریسم برگزار می‌گردد. درود بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه سیاحی ورزشی است از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی منظورتان. این لحظه ما اهل ایجاد عزم بودیم که برنامه نوبتی را از رفت مسابقه بین‌المللی مذکور برایتان پیشنهاد نماییم. ما همراه باشید. مسابقه بین‌المللی برای دریافت جام پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه اوید با پاراپلانریسم توانست که نزدیک 50 نفر ورزشگر را از دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، آمریکا، فرانسه، اوکراین و هندوستان به هم آورد که در رفت آن ورزشگران خارجی از امکانات‌های سیاحت هوانوردی تاجیکستان برخوردار گشتند. در روز یکم مسابقه که در کوهدامن کورپای ناحیه رودکی صورت گرفت، رقابت در نوع پروازهای هدفرس میانی نورسان مردان و زنان دایر گشتند. روز دوم چهاربینی اصلا به طور نمایشی در کوهدامن خرنگان ناحیه ورزاب گذرانیده شد که به دوستداران و هواداران این نمود ورزش مکان خیلی پسند آمد. Ваши горы просто великолепные, и человек, который впервые сюда попадает, он теряет дар речи просто. И мои друзья уже много раз это отмечали за это время, пока мы здесь, что это место, куда хочется возвращаться. Это место западает в душу, правда. پاراپلانریسم در برابر همچون نوع ورزش معروفیت داشتن اینچنین آن یک نمود سیاحت هوانوردی محسوب می‌یابد. پاراپلانریسم یکی از نمودهای سیاحتی غیرعادی و از روی انتخاب و اجرایش نسبت دیگر نمودهای سیاحی ورزشی هوانوردی آسان است. پاراپلانریسم پرواز در پاراپلان میباشد. برعکس جهیدن با پاراشوت‌های اداره شونده، پاراپلان پرواز واقعی در بال با استفاده از انرژی جریان‌های بالاروی هوا میباشد. وابسته به این یادآور می‌شویم که 23 ینوری سال روان در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان تشکیلات نوی ورزشی فدراسیون پاراپلانریسم و واسطه‌های پروازی سبک تاجیکستان به قید گرفته شده بود. فدراسیون طول تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال بار اول از جانب هواداران اصیل و دوستداران این نمود ورزشی جالب عرض وجود نمود. یک ماه پس مراجعت کردیم به فدراسیون جهانی بین المللی برای برگزار نمودن سبقت بین المللی برای دریافت جام پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه. مهلت که کم بود، تعداد دولت‌ها نه اونقدر زیاد است، مثل از فرانسه 3 نفر، از آمریکا 1 نفر، از اوکراین 1 نفر. تیم‌های قزاقستان و ازبکستان چون نزدیک هستند اینا زیادترند. امروز مسابقه دایر به فرود دقیق، یعنی ورزشگران از بالا از 200 متر پرواز کرده وظیفه دارند که در مرکزی که در اونجا یک دوره هست همونجا فرود دقیق نمایند. چون این مسابقه بین المللی بار اول است در جمهوری تاجیکستان که برگزار می‌گردد و ببینید که با چنین مسشتاب برگزار نمودن این خیل چهاربینی در مدت کوتاه به اشتراک و کمک مقامات اجرایی شهر دوشنبه به خصوص رئیس شهر دوشنبه محترم رستم علی امکان‌پذیر بود. مقصد اول البته این رشد و ترغیب حیات سالم، معرفی نمودن جمهوری تاجیکستان در نظر سیاحان و ببینید که امروزها
тоҷикистон ташаббускори лоиҳаҳои экологӣ аст, пешсаф аст дар созмони милали муттаҳид ва 93% тоҷикистон ки аз кӯҳсор иборат аст, ин худаш экологияи сабз аст ва мо ҳозир меҳмононро муаррифӣ карда истодем тоҷикистон. дирӯз бахусус як барномаи ҷолиб ташкил карда буд аз ҷониби мақомоти шаҳрдорӣ ки ин як такони аҷибе бардоштанд меҳмонони мо, як таассуроти хосе ва ваъда доданд ки соли дигар бо теъдоди давлатҳо ва иштирокчиён боз зиёдтар мешавад ва кори карда мо сатҳи ин чорабиниҳоро бо баландтар мебарем. парапланеризм ин намуди варзиши фароғатӣ ва ҷалбкунанда аст. парапланҳо сабук, озоду беалвонҷ, бе сохтори асосии сахт парвоз мекунанд. ҳавонавард худро бо камарбанди бехатарӣ баста менишинад ё дар капсулаи пиламонанде ки дар зери боли мато овезон аст ба пушт мехобад. шакли бол тавассути хатҳои овезон, фишори ҳавое ки ба ҳавотозакунакҳои пеши бол ворид мешавад ва ба воситаи қувваҳои аэродинамикии ҳавои берунӣ нигоҳ дошта мешавад. сарфи назар аз набудани муҳаррик, парвоз дар параплан соатҳои зиёд метавонад давом кунад. бо он садҳо километр роҳро тай кардан мумкин аст, ҳарчанд ки парвозҳои аз 1 то 2 соатӣ бо тай кардани даҳҳо километр меъёр аст. бо моҳирона истифода бурдани манбаъҳои қувваи болобардорӣ сарнишин метавонад то якчанд ҳазор метр баланд парвоз кунад. Параплан аслан аз материали сабук сохта шудааст ки вазни ин ҳамин 4 килоро ташкил медиҳад, лекин вай мебардорад 80 кило, 100 кило, 120 кило. ҳар як варзишгар мувофиқи ҳамон вазни худаш параплан дорад. вай мувофиқи ҳамон вазни худаш параплан мегираду парвоз мекунад. ин параплан ҳамин хеле чизе аст ки муқобили самти шамол ҳаракат мекунӣ аз баландӣ ва парвоз мекунӣ. талаботҳое ки барои парвоз ҳастай бояд ки ҳамон парашюти изофавӣ мегӯянд, захиравӣ мегӯянд, бояд ҳамин бошад агар ки баланд парвоз кунӣ. якун ҳама вақт бояд ки ҳамон чизои бехатара риоя кунӣ. ҳамин бисёр чизое аст ки ҳамин парашютҳои запасной намегиранд ки ин бархилофи ҳамин қонунҳои парвоз аст. барои бехатарии худи одам парвоз мекардаги одам ҳама чиро бояд пеш аз парвоз омода бисозем. якчанд маротиба аз назар бигзаронем ки вақте ки ба парвоз гузаштӣ дигар фурсати ва ислоҳ кардан намешавад. параплан як ҳавопаймои хеле сабук аст ки тибқи нақшаи парашют сохта шудааст. имрӯз параплан содатарин, дастрастарин ва бехатартарин ҳавопаймо мебошад. парвоз бо он бениҳоят осон аст. пайдоиши ин ихтирои аҷиб ба шумораи зиёди одамони муосир имкон дод ки орзуи деринаи худро амалӣ кунанд, яъне парвоз карданро мисли паррандагон озод ва осон омӯзанд. имкониятҳои зарурӣ барои рушди ин намуди сайёҳат дар тоҷикистон хеле васеъ аст. тавре маълум мегардад, дидани манзараи табиат аз боло ба воситаи навори камераҳо ҳеҷ гоҳ бо эҳсоси тамошои ин манзараҳо бо чашмони худ баробар шуда наметавонад. Таджикистан мне понравился, очень колоритный. Люди очень доброжелательные. Во второй раз приехала. В Таджикистане была в Душанбе, в Арзобе, в Гисаре. Очень понравилось. Тоже присоединяюсь. Красивый город, красивая земля, очень цветущая, очень солнечная. Мы рады здесь, очень-очень. Люди добрые, доброжелательные. Очень рады. Будем болеть сегодня за Казахстан.
бисёре аз мухлисону дӯстдорони парапланеризм пайваста дар ҷустуҷӯи ҷойҳои нав ҳастанд, ки ин имкон медиҳад то сайёҳии парапланӣ бо муваффақият инкишоф ёбад. Дар айни замон қариб ҳама мамлакатҳои ҷаҳон метавонанд ҷойҳои ҷолибро барои парвоз бо параплан пешниҳод кунанд, аммо ҳамону кӯҳҳои осмонбӯсу табиати назаррабои Тоҷикистон аллакай аз аввалин парвозҳо дили иштирокдорону тамошобинони ин мусобиқаи байналмилалиро тасхир намудааст. боиси таъкид аст ки мусобиқаи байналмилалии мазкур боиси ҷалби шумораи зиёди ҳаводорони намуди варзиши парапланеризм ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи мамлакат ба ватани азизамон Тоҷикистон гардид. бори аввал аст ки дар Тоҷикистони Биҳиштосо қарор дорам. рӯзи гузашта дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм иштирок доштам. мусобиқа дар сатҳи олӣ ташкил шуда буд. аз рафти он расмҳои зиёд гирифтам. имкониятҳо барои варзиши парапланеризм дар диёри шумо хеле васеъ аст ва шумо метавонед чунин мусобиқаҳоро баҳри рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон идома бахшед. табиати ин ҷо хеле зебост. аз омадан ба Тоҷикистон таассуроти нек бардоштам. Мне очень нравятся ваши условия, очень хорошие горы. Место старта большое, просторное. На месте посадки немного уклон, но в целом это не мешает, возможно, учлетом. А так, очень интересные погодные условия. Сегодня очень весело было. Особенно посадки, очень интересные. Надеюсь, все сядут очень безопасно и все соревнования пройдут удачно. дар ҳар сеи намуди сабқатҳои парапланеризм ҳамаи мақомҳои ифтихориро варзишгарони ҷумҳурии Қазоқистон ба даст оварданд. аз қабили ҷойи сеюм Эрмек Аманбаев, ҷойи дуюм Евгений Орешник ва ҷойи якумро Максим Молдованов ба даст овард. дар намуди сабқатҳои миллӣ бошад варзишгарони тоҷик маҳорати баланд нишон дода тавонистанд сазовори 3 ҷойи аввал гарданд. аз ҷумлаи онҳо Ҷамшед Ҷамилов сазовори ҷойи якум, Маҳмуд Муқимов сазовори ҷойи дуюм ва Илҳом Сангин сазовори ҷойи аввал шуданд. иштирокчиён аз шарту шароити мусобиқа, мавзеъ ва макони рақобатҳо, аз он ки манзараҳои Тоҷикистонро ин гуна дилфиреб дарёфтанд, дар ҳайрат омаданд. Спасибо государству Таджикистан, то, что нас пригласили на это мероприятие. Мероприятие у нас спорт по парапланированию на точность приземления. Очень все классно организовано, нам все понравилось, все условия прям шикарные, погодные условия прям классные, природа вообще, самая красивая природа это здесь, скорее всего. Спасибо всем, что нас пригласили, будем участвовать и будем занимать хорошие места. Мы рады присутствовать здесь. Первый раз в истории Кубок столицы Таджикистана. Организационные дела в высшем уровне, на мировом. Думаю, что такие мероприятия теперь будут чаще проводиться. Вот сейчас участвует несколько стран, государств. Надеемся, мы, Узбекистан, тоже займем почетные места. Вообще-то Таджикистан очень славится своими горами. И парапланеризм – это как бы летать высоко в термиках, тучах. Вот, поэтому думаю, что в кратчайшие сроки у вас здесь будут очень хорошие впечатления туристов, и много туристов здесь будет, я думаю, что. И вот это первое организационное вот это мероприятие очень на высшем уровне, еще как сказал. Думаю, что дальше еще будет развиваться. дар фарҷоми мусобиқа маросими ҷоизасупориҳо доир гардид, ки дар он беҳтарин варзишгарон ва ғолибон бо медалу ифтихорнома, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бояд гуфт, ки дар соли аввали ташкили ин мусобиқа ҷоми пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе оид ба парапланеризм ба ҷумҳурии Қазоқистон рафт. умед аст, ки дар солҳои оянда ҷоизаи мазкурро варзишгарони тоҷик низ соҳиб хоҳанд гардид. чорабинии мазкур як заминаи хубе барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар кишвар хоҳад гашт. чорабинии мазкур имконият медиҳад, ки тавассути чунин мусобиқаҳои варзишӣ, ташкили чунин мусобиқаҳои варзишӣ дар муаррифии имкониятҳо ва мисол дастовардҳои соҳаи сайёҳии кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад ва ҳарчи бештар ба ҷалб гардидани сайёҳон ба Тоҷикистон мусоидат менамояд.
ҳамин тавр бо андешаи коршиносон намуди сайёҳӣ парапланеризм ва умуман ҳавонавардӣ ҳамчун яке аз навъҳои ҷолибтарину ҷадидтарини сайёҳии варзишӣ ояндаи дурахшон дорад, зеро бо такмилсозии парапланҳо ва бартарафсозии хатарҳои эҳтимолӣ ҳарчи зиёдтар метавон нафарони дӯстдори сайёҳатҳои ғайриоддиро ба ин намуди сайёҳат ҷалб сохт. ҳамин тавр бо боварӣ комил метавон гуфт, ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ барои боз ҳам рушду нумӯи сайёҳии варзишӣ дар мамлакат заминаҳои устувор мегузорад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ. Ба умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр.